Kwirago githomo nikio cabi cia muturire no mwena wa Athi River kaunti-ini ya Machakos mathomo thukuru-ini cia andu kiumbe makoretwo macokete thi na njira nene kuona na kigeranio kia mwaka muhituku gia KCSE maumirira matiari mega. Kwirikanite thukuru nyingi cia andu kiumbe iria arutwo makoretwo makinyita grade cia D na E, arutani aria mandikitwo matikinyaniire ikiro onathengia wa aciari gukurwo makiriha mbeca nyingi na warutwo magakorwo na wiyathi munene na makaga gwikirira mawatho maria mabati. I want to invite Afitha munene wa githomo mwena wa Mavoko Mr. Simon akiuga we ni akoretwo akiamukira mateta kuuma kuri aciari megie mathomo gucoka thi. Everybody and especially our private sector, they need to pull up their socks because the wastage is very high. If you look at it, iko 92% in terms of value addition they dropped, and so hizi ndio concerns ambazo unaona wananchi wanasema lazima mashule yote yazingatie. Nake mbunge wa mwena ucio Patrick Makau agishaka ya maumirira moru. Tumesema kama iko mtu ambaye ama mwanabiashara ambaye anaanza ubiashara wa elimu, hatutakubali acheze na maisha ya watoto wetu. Kama shule imewekwa mahali pabaya na hiyo shule pia haina walimu ambao wamehitimu, tunasema huyu afunge biashara yake na atoke Mavoko. Thukuru wa AIC urio tukanite airitu na anake na uria arutwo 40 mekire kigeranio gia KCSE mwaka muhituku, arutwo 50 ao magire na grade ya E guku nake uria watongoretie kigia na grade ya D+. Hata sisi wenyewe kama wizara tumetembelea haya mashule na tunaitisha stakabadhi za walimu, na ukweli ni kwamba a number of them wako registered na TSC. Unajua TSC ndio inatuambia huyu mwalimu ako qualified. Ngiribotera Kameme TV mohoro gitau ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.